gedung mimbel serta deman ada kelasang purun manisan rambayu amai lang sa pagirui nai deng kuya kasanun nakagiang dinatakai nai pwese na ang korakam naino kunji ilani ay may ko uminayong ka sarayan dengan kegenatay na sayarating kasiyarong salong malang sa taduman kay ino kunji ilani pero adi umaning kasay di kabinta dungaran koso aminan di gaing dekay mayanang pensusekanan di mabaya mendedes sama apa pemikiran di napa genduden ailang sansa bibir nai payanun susah kenaim kuragetanai ayanda budami pimpiran kadeka pembelingan anai langasan kiginawan kadena kenengita ay payanan kiladen awada sang kinawa kay may apay sumatatang asorata na di kinuda kining garingan taun dinami derainu nago kaya penggiginawain nasa kapemanadang ko ay didin didiregenang kagia dipandingin adi mi baloi ko penai dari desa di Rempang kalau bisa minta tanai nai oh berkatan turun den marayagi pangkatan kau bekami sang kirana ko bayano ngiras
baik. Aku remat di tantu wae selam ditutung. Kamai lagi dumikirin aku subad milau. Kunda tonu saya rekata madem benai no ading kagerau suka penggigi nawai nai dengkara kena benain. Antara dua susah kayak petu dian tahun ibu aku rasa karendaman tadi deniri dosa dari poteri nurlindam. Sakang gering nai noko anjilani kaya bekam membusalakau amin berserta demanai gua kusaka isam. Sampai ke lambu sepas saya mabuk luda ubah. Kau wana ditemani orang nun saka peludut. Karo tading paginungi ko yang depan aku simpen. Karo tak keperabiuan tema kalalambu sataya deman sepedia naik kaya min dayaon isi sapi tirakoy na bekendana ribunan naya pipitirangku naya dena kuamude saya penat seorang manis.